Mala go tedi malien. Sorry, ngan barai katong nore chan barai katong lili na kajen video kwa recorder. Ngan chen around social media. I don't like over ban ka social media barai ka social media. But te metod maguro balalani ya my opinion. Ayo che mara kani kani ngani ninna ki kani rider melada kani na lenga leo. Chunga judge before kani lenga leo. Ngan mende ban lat merwaje ka nga akwi gan chelang tangai kona tone cha ka kok che loy dan dia che je ga cha ga chelang ga cha ka kok ga chi ga na kwa che ma me bu kona nga jo yo South Sudan ka yo kon dia kon ene ra me chale South Sudanese ka yo ka shugu dong ka na gwa dong ka gwar ka gwan na kon she can fight for that country to be independent. So while me cha kon non ken you watone aka kapke ban me la regene kapke but use them in a smart way. You can use something because kaba put kabi chubiet. No, kapke. But my thing is kapke kan ya ka dia ra ju na ke sia ko like ken you watine. Ko you watine ti sia no ngate kan you to be a nagarun. Ba yo dwai mai ka Chengana punya nyadol de ma mi cha ka no kan you to ni chika banere duele na ma. De ka because she gwali ko kwidi ni na South Sudan. De ka ban ga je wo kan ni karun. De ka je ka de je bor. Jaga ka de je bor ko bi ko roken war ya laka ke anything magor kan ka any necessary magor kan o bi ka nyin ka jen kuma sal fakir. Jaga ka because bi ka roken ya laka bi ka nyin ka. So you can akala kapka but kapa ka jo ka sia ko like kan yo kundi sia no ngatina. O ba yi dwan mai ka bi na ka kan yo kundi no ngatina. Mi cha lele na ken kon wore dia to cook. Ngeje ku mana ma charo da nyogo barama dong be kok. Because be ngaji kan yo content kan yo to cook na ka kan yo to kwal lien ngot ka. Sorry yo for my language na ramaling tong nore sorry ko raja jiak. But sometimes nyen South Sudan to la burka loy na ajena la ro aka kap ka puj ba aka kap ka way me bani use to benefit us against them. So chana ro ko na bel na akan ka kap but kap ka kanyu ne ka yokon bal ya lun ngon ne kan yokon pai ko acha ana biya but kamal